السلام عليكم. عليكم السلام. واش راكي صافا؟ سافا ميرسي. الحمد لله. قولي لي واش رايك في الظاهره تاع الراجل اللي يسمح في مرتو كيسمع بلي لا قدر الله حكم هذاك المرض الكونسير ربي يعافينا ويعافيكم. الله يسترنا ويعافينا. Ben, c'est vraiment dommage et c'est vraiment grave. Pour moi, c'est très malheureux de faire quelque chose pareil. C'est lâche. Parce que ما جاتش قضية non plus غير amour. Même humainement parlant, ça ne se fait pas. Et entre-temps, tout dépend de la relation تاعهم كيفاه كانت تاني. Si c'était un mariage d'amour où ils étaient soudés. ما يخليهاش normalement, c'est impossible يخليها. وهي c'est pareil, لو كان يمرض ما تخليهاش. Maintenant, si c'était un mariage de raison, ما كانوش يتحبوا, c'est normal que يقعد معها شوية après يروح. Pour moi, c'est une lâcheté et c'est très grave. Et c'est malheureux parce que تقدر تجي فيه وهي بالك توقف معه jusqu'au bout. بارك الله فيك. لا شكرا يسلمك. شكرا Merci جزيلا. beaucoup.